ri vatsira mafhungo SABC ubva fano Glen Park Johannesburg 2 mafhungo mahulwane nga chino chifhinga care. It is an open secret that we were in an on and off relationship. Kha komishini ya Madlanga namusi muofisiri muhulwane wa mapholisa o ṱanziela uri ova a tshi khou funana na ramabindu o fariwaho Vusumuzi Kate Matlala. We as the families, we say it's 10 years of torture, 10 years of betrayal, 10 years of lies. Huna kholelo ya uri muvhuso u ṱavhanye u bvise zwitumbu zwa vhashumi vhararu vhe vha hahedziwa nga ngomu mugodini wa Lili ngei Barberton vunḓuni ḽa Mpumalanga. It is one of the most effective, best run and trusted state institutions in our country. President Debo Khoda tshiimiswa tsha u kuvhanganya muthelo SARS he vha ri mbuyelo ine ya kuvhanganyiwa nga ṅwaha yo aluwa u bva kha phesenthe dza 40 u ya kha dza 75. Ndi madekwana ri vatsira mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye kha ri rothe. Muṅwe wa vhaofisiri vhahulwane vha muhasho wa mapholisa u khou ṱalutshedza ramabindu o fariwaho Vusumuzi Kate Matlala sa muthu we vha a tshi funana naye naho zwo vha zwi tshi ita zwi tshi fa zwa dovha zwa vuwa. Uyu muofisiri wa mapholisa o vha a tshi khou lingedza u dzumbetshedza masheleni e a vha a tshi ṋewa nga vho Kate Matlala a fhedza a ṱalutshedza uri ndi zwifhiwa zwine muthu a ṋewa nga mufunwa wawe. Vha komishini ya Madlanga fhedzi vhone a vha ngo tenda nga nḓila ye muofisiri uyo a vha a tshi khou ṋekedza ngayo mafhungo awe. Brigadier Rachel Macheng vha vhatamba tshipida tshihulwane kho avhela thendara ya randa dza milioni dza maḓana mararu na furathi ya ṋewa vho Vusumuzi Kate Matlala nahone vhane vha khou humbula uri vho ṱanganedza zwifhiwa vho amba uri vho vha vhe kha vhushaka funana na vho Matlala. The romantic relationship was well known to people close to my circle, and it is an open secret that we were in an on and off relationship. Naho nyambedzano ya kha WhatsApp yo vhonala i khagala kha lugondo kha nyambedzano yo vhonala fhedzi vha tshi khou amba nga masheleni u fhirisa zwine vha ri vho vha kha vhushaka u funana na vho Matlala hune zwa khou siyaho na mbudziso dzine dza khou kanakanisa. To me, a huge doubt is cast upon this idea that you and Mr. Matlala had a romantic relationship. The very fact that you did not use any terms of endearment suggests to me that you were not romantically involved. What do you say? I don't agree, Commissioner. People can go out and investigate around my circle, and my circle is very big. Musi vho Macheng vha tshi udziswa nga mashini e vha tshi khou badelwa nga khonani yavho vho Matlala vho fhindula uri vho vha na dzangalelo ngauri vho vha tshi khou ṱoḓa uri Matlala vha badela zwikolodo zwavho naho khomishini i tshi khou humbula uri masheleni ayo o vha a masheleni a songo ḓaho nga nḓila zwe brigadier vha tou dadadzela kule. I will suggest to you that a plausible explanation for these payments, 300,000 rand on what we see, was actually what you say they were not. That is, the payments were not. Is that not the plausible explanation? Dzulo ḽa Madlanga ḽi bvela phanḓa. President Vho Cyril Ramaphosa vha ri vha ḓo bva mulomo malugana na themendelo dzo fhelelaho dza komishini ya Madlanga musi komishini yo no khunyeledza mushumo wayo wa tsedzuluso kha miṅwedzi miraru i ḓaho musi vha tshi khou amba madaloni avho sentharani ya tshumelo ya muthelo wa mbuyelo kana SARS
ngei Brooklyn ḓoroboni ya Pretoria. President vha khou tenda uri vhadzulapo vha vhofhela mbilu malugana themendelo idzo fhedzi vhari kha vha tendele komishini khunyeledze mushumo wayo. Nga nnḓa izwo President vha khou fulufhedzisa lushaka uri musi muvhigo wa u fhedzisela wa komishini u tshi ṋekedziwa khavho vha ḓo ita zwoṱhe u vhona themendelo dzawo dzi khou tevhedzeliwa zwine zwa katela na ndaela ya uri Minister wa Muhasho wa Mapholisa vha thole tshigwada tsha tsedzuluso. The work that is being done there is far too fundamental for the restructuring of our police service and indeed our criminal justice system. And let me say, people have always been very critical of us, of alleging that we don't implement recommendations of commissions. The Nugent Commission made recommendations about how we should reform SARS. And all of them, bar one or two, have been implemented. We have implemented the recommendations from the Nugent Commission. We've made sure that there is no political interference when there was, that the commissioner acts independently when the past commissioner was trying to be influenced by others. So those recommendations are being implemented, and we will continue to implement recommendations. The problem at times is that people focus on one issue. Like right now, they're focusing on Minister Mkhunu and are not looking at all the other recommendations. And when the time comes, and I tend to act very carefully, when the time comes, I will also attend to that matter. Mapolisa vakusedzulusa mlandu wo ṱoḓa vhulaha nga murahu musi muṅwe wa vhathu vhe madzina avho a buliwa kha komishini ya tsedzuluso ya Matlanga vhane vha vha vho Viandre Pretorius vho ponya u pondiwa. Vho Pretorius vho ponya nga murahu musi moḓoro wavho u tshi fafadzeliwa nga gulu dza 60 nga vhanna vhararu vhe vha vhoḓela phanḓa ha muḓi wavho nge Boksburg henefha nga iri ya 9 maṱavhelo a ṋamusi. Viandre Pretorius woponya chiwo cha uthunchwa musi vha tshi tou paka goloi yavho nnḓa khoro yavho. Can confirm that this morning the victim was moving from a garage towards to the address where he stays, of which the address is on the street. There was a vehicle which moved towards his vehicle as he was stopping in front of the gate. And suddenly this particular vehicle started shooting. While started shooting, his indication is that he tried and then to move out of the car and then he hid. Mukomisheri wa mapholisa vunḓuni la Gauteng General Vothomi Mthombeni wa vha henefho hetshiwo tsha bvela hone musi vha ḓivha zwa forensic vha tshi khou shuma henefho. You can see the area looks to be an influent area of which one can say hopefully we'll get the CCTV footage which will assist us in terms of the investigation. Dzina la Pretorius lo bulwa nga ṱhanzi D Vho Marius Merve kha dzulo la komishini ya Madlanga phanḓa musi vha tshi vhulawa mahoḽa. Vho Pretorius vha khou humbulela uri ndi muṅwe wa vhane vha khou ṱumanya na u posa tshitumbu tsha Vho Emmanuel Mbetse damuni fhala Brakpan nga 2022 nge vha ṋewa ndaela nga pholisa wa Ekurhuleni nga ṅwedzi wa Lara mahoḽa. Vho Brand Mkhotsi vha ri na vhone vho ṱoḓa u vhulawa fhala Vosloorus. A vha thu vha na muthu o farwaho u swikela zwino. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga tsireledzo ya vhathu vhane vha khou ṋetshedza vhuṱanzi kha komishini dza ṱhoḓisiso. Ho vha na ndingedzo dza u ṱoḓa u vhulaha Vho Viandre Pretorius vhe dzina ḽavho ḽa buliwa kha u ṋetshedza vhuṱanzi kha komishini ya Matlanga musi vha ḓiwana vha fhethu hune vha tea u bulula zwiito zwa vhuyaḓa vha vhona unga vha nga zwi ita kana vha nga vha na nyofho na ya tsireledzo yavho. Fhedziha vha zwi ḓivhe zwo vhupfiwa vhu tevhelaho a si ya SABC ndi ha vhaṱaleli. Muhashi nṋe ndi nga thoma u ṱoḓa u ḓivha uri nga murahu ha musi nda bvisa mafhungo aya tsireledzo yanga i nga nḓilaḓe. Arali nda ḓivha uri ndo tsireledzea ndi nga si vhe na thaidzo kha uri nṋe u amba ngoho yo fhelelaho ndi nga zwi amba ndi sa tini na luthihi ndi sina na nyofho
ngauri izwo zwithu zwine nda khou zwi amba ndi vha ndo tou zwi vhona ende zwo itea phanḓa hanga ndi na vhuṱanzi nazwo. A thi vhi nda ṱwa ndi khou dzumba ngauri zwi a fana na ṅwe nda phumula, ndi ḓo ḓi itiwa zwine nda nga itiwa zwone, zwino khwine ndi u tou amba. Nṋe ndi nga vha na nyofho arali nda vha ndi khou ṋea vhuṱanzi havha hu tshi khou shumisiwa voice yanga, ngori huna vhathu vhane vha ya nḓivha nangwe ndi songo swikelela hune nda amba dzina. Mara arali nga vha na zwiṅwe zwine zwa nga ita ndi sale ndo tsireledzea nangwe ndo amba vhuṱanzi nda sa ndi sa khou ḓivhea. Muraḓo wa Phalamennde wa ḽihoro ḽa DA Vho Diane Khola Bernard vho vhudza komiti ya Phalamennde uri a vho ngo farwa nga nḓila i si yavhuḓi maṅwalo o dzumbetshedziwaho a lushaka ane a kwama mafhungo a zwa vhusevhi hune vha ri zwidodombedzwa zwa maṅwalo ayo zwo no vha maṱoni a lushaka. Vho Khola Bernard ndi muraḓo wa Phalamennde wa u tou thoma ane a khou vhudziseswa nga komiti ya Phalamennde ine ya khou ita tsedzuluso dzine dza kwama mavharivhari a zwiito zwa vhuyaḓa khathihi na u dzhenelela vhorapolotiki kha tshumelo ya mapholisa na vhulamukanyi. Mukomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi vho amba uri avha Vho Khola Bernard ndi muṅwe wa miraḓo ya Phalamennde vhe vha shumisa vhuṱanzi ha zwa vhusevhi ho dzumbelwaho lushaka u itela nḓivho dzavho dza polotiki. I did not leak anything out of the Joint Standing Committee on Intelligence. This is the first time in the public domain we have seen something that looks like it's going to reveal a very similar situation that happened under Richard Mbluli under the secrecy of the slush fund. Huna khwelelo ya uri muvhuso u ṱavhanye u bvise zwitumbu zwa vhashumi vhararu vhe vha haedziwa ngomu mugodini wa Lilinge Barberton vunḓuni ḽa Mpumalanga. Izwi khou ḓa musi vha ḽihoro ḽa Action SA khathihi na vha miṱa ya vhashumi avho vhararu Vho Pretty Nkambule, Vho Yvonne Mnisi khathihi na Vho Solomon Nyirenda vho vha na mushumo u elelwa miṅwaha ya 10 ya tshiwo itsho. Avo vhashumi vhararu vho lovha musi mutshini we wa vha khou shuma khawo u tshi mbindimela mavuni nga ṅwaha wa 2016. Sedzuluso dza tshiwo mugodini uyo wa Lili dzo ḓo thomiwa nga ṅwaha wa 2017. Mushumo wa ṅwaha wa vhufumi wa u elelwa tshiwo tsha itea mugodini wa Lili wo thoma nga Thebelo wo dzhenelwa nga mashaka khathihi na vhe vho ḓo tikedza vha miṱa mugodini wa Barberton. Vha miṱa ya vhashumi avho vho haedzeaho nga ngomu mugodini vhane vha vha Vho Pretty Nkambule, Vho Yvonne Mnisi na Vho Solomon Nyirenda vha kha ḓi ṱoḓa masalela a vhafunwa vhavho na hu na mbudziso nnzhi dzi sina phindulo. Vha miṱa vha kha ḓi vha na fulufhelo. We as the families, we say it's 10 years of torture, 10 years of betrayal, 10 years of lies by our government. Our government is failing us. Our government was prepared to spend millions of rands transporting South Africans to United States of America to fight for Lloyd George, that Black Lives Matters. The very same South Africans who went to USA, they are nowhere to be found. So it's questionable to us as the families whether the life of Yvonne Pretty and Solomon, are they not black enough? So today I'm very, very much angry. Lwa miṅwaha ya 10 a wathu vha na zwinzhi zwe muvhuso wa ita uri u wane masalela a vhashumi a vha mugodini wa Lili. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Action SA Vho Herman Mashava vha ri vha ḓo isa phanḓa na u lwa uri vha miṱa vha wane masalela a vhafunwa vhavho. One important achievement is the fact that we exposed the lies of the South African government when, after the collapse of this container, they said to the families and the people of South Africa and the entire world that this container cannot be retrieved. And through our legal intervention, we exposed that lie. Valioro ilo vha khou dovha hafhu vha sasaladza vha NPA kha u sa dzhia maga o teaho kha vhathu vhe vha swaswariwa muvhugoni wa tsedzuluso dza tshiwo itsho wa ṅwaha wa 2017. It is very clear the NPA, the South African Human Rights Commission, and all agencies of our criminal justice system, they are protecting the NNC oligarchs who are working with the mine management of this particular mine to ensure that that container is not retrieved, because they know the consequences of the retrieval of that container. Fungo ḽo haedzea vhashumi ava ḽi kha ḓi vha mupfa kha muhasho wa zwiko zwa minerala.
matina abasingo batutshela kule ri abuya ho sikale ri tshibvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye kha ri bvele phanḓa. Vha mbuso wa vunḓu ḽa Limpopo vho shandukisa tshivhalo tsha masheleni ane a ḓo ṱoḓea nga murahu ha zwiwo zwa miḓalo u bva kha rannda dza biḽioni 4 u gonya u ya kha rannda dza biḽioni dza 10. Izwi zwi khou tevhela u khwaṱhisedzwa ha zwipiḓa zwo kwameaho nga miḓalo vunḓuni ḽa Limpopo zwine zwa katela tshiṱiriki tsha Vhembe na tsha Mopani sa fhethu ho welwaho nga mutshinyalo. Muvhuso wa Limpopo wo dovha hafhu wa dzhia tsheo ya u fhirisela phanḓa bepha ḽa mafula kana marula u swikelela zwenezwo. Mulanga vunḓu Dr. Vho Phophi Ramathuba vho amba na vhoramafhungo ḓoroboni ya Polokwane nga tshiimo tsha muvhuso wa vunḓu. Tshinyalelo yo vhangiwaho nga miḓalo ya ṅwedzi wo fhelaho wa Phando kha zwipiḓa zwa Devhula na vhubvaḓuvha ha Limpopo i khou lavhelesiwa nga vhuronwane. Tshinyalelo iyo i khou anganyelwa kha rannda dza biḽioni dza 10. Muvhuso na fulufhelo ḽa u lugisa themamveledziso yo tshinyadziwaho. Our preliminary assessment indicate that we may require close to 10 billion for comprehensive recovery initiatives. We remain hopeful that we will successfully rebuild Limpopo from this disaster with the resources we are beginning to mobilize while we await further intervention from the National Disaster Management Center. Zwi tshi hezwala ḓorobo ṱhukhu ya Phalaborwa yo vha na khaedu khulwane vhukuma ya nyisedzo ya maḓi na muḓagasi. Izwo sina bepha ḽine ḽa farwa ṅwaha na ṅwaha ḽa marula ḽine ḽa kunga vhunzhi ha vhaendela mashango afho Phalaborwa ḽi tshi fhiriselwa phanḓa. Phalaborwa to us as a provincial government is still a place of pain, and it is as a result that we have made a difficult but yet necessary decision to postpone the build-up activities of Marula festivals, including the main open-air music festival. We've decided to take all the resources and the funds that were aimed at supporting this festival so that we redirect them towards rebuilding the Phalaborwa municipality. Vunḓu ḽa Limpopo ḽi vhetshela thungo masheleni a miḽioni a maḓana a malo ane a ḓo thusa u vhuedzedza themamveledziso yo tshinyadzwaho. Zwa zwino ri batisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 16 rand 9 cents, bondo ndi 21 rand 81 cents, euro ndi 19 rand 2 cents, pula yone ndi 1 rand 15 cents. Mikovhe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,855, platinum ndi $2,048, oil songo kunakiswaho ndi $67.63 nga fagi. President Vho Cyril Ramaphosa vha khou khoḓa tshumelo ya muthelo wa mbuyelo kha ḽino shango kana SARS hune vha ri ndi tshiṅwe tsha zwiimiswa zwa muvhuso zwine zwa khou shuma zwavhuḓi. Musi vha tshi khou amba madaloni avho sentharani ya SARS ngei Brooklyn ḓoroboni ya Pretoria, President vha ri fulufhelo ḽa lushaka kha SARS ḽo gonyela nṱha u bva kha phesenthe dza 48 u ya kha phesenthe dza 75 kha miṅwaha miṱanu yo fhelaho. Madalo avho henefho ndi tshipiḓa tsha u dalela zwiimiswa zwa ndeme zwa muvhuso u fana muhasho wa zwa gwama u itela u ṱola mvelaphanḓa dzo no itwaho kha u shumiwa ha zwithu nga nḓila ya musalauno. It is one of the most effective, best run and trusted state institutions in our country. In just 5 years, public trust in SARS has grown from 48% to 75%. Now, the recent improvements in business and investor confidence are in no small part due to the diligent efforts of what you have done as the South African Revenue Service. The regulatory environment is a key consideration for investors looking to bring their business to our country.
They seek certainty in tax policy, and in this regard, the Ministry of Finance, Treasury, has been consistent in ensuring that our tax policy is well calibrated. Matsina ndi zwa mitambo ya hezwo ubva kha nne mukolo wa matsina ndiri madekwana khavhe ya vhuḓi ndanganeni wa mudau u khou tevhela na mutsho matekwana khari mbo dirabelesa nyimelo ya mucho ya matekwana ana musuku ubonela mimwene ko butsula nga buhari pala pendela shango ya pala bubaduba una khona se hapu ya mvula ino na bukuma pala vunla pala Eastern Cape atina pala Debora hakapa mbula iyo iko perekezwa hapu nanga mimwene ko butsula nga buhari khari mbo dirabelesa machelo hone lidocha limanga chibimbe yode musuchoresa nyimelo ya mucho ya machelo doba hapu ya sumba ila mbula kila yo dine ya manda musuchikonya cha haya ni pala vunla Limpopo na hona ewa kakaduvwa hona makole pezi ha ahuna mvura inya kubikwa ningazuriko batsibuzo rumatekwana ana mosi kabarabire mvura za zuru zine daona bukuma atina hatsibuzo iyo kudoba hapo raibona na machero lichicha samtho kobona zilazi mvura zidobera panda zo dineya manda kari modili mona rebese temperature za matekwana ana mosi rodo thomanga mundu lasho langeno khauti kuna ko bikero hone mucho budi bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg atina kobona temperature zizabuti bukuma na pala doroboni ya pala Pretoria atina pala Springs sangu na pala Vereeniging kari modisa hayani bununda Limpopo ne rakobona hone aiwa kakaduvwa una makore utiba wapezi ha muso chitaba zi temperature koya tsafika pala ka 32 pala Musina thoyando ndi 30 pulukwa ndi 30 ndi 29 mukopani hone ayo na pala bila ndi mucho budu bukuma unakubikwa madikwa na musi kati na machero kare mudia pala vunula Mpumalanga hone unena hona rakubona mucho abudi ayo watsintabu kuma zi temperature pala skukuza samzor kozibona tsafika pala ka 34 asina Mkono ndi 30 pala Emelo ndi 28 mashishing hone aiwa ndi 28 KwaZulu Natal hone matukana mosi aiwa kubona aiwa muchondo wabude bukompezi ha machero zichicha zidogonya zi temperature ngoto angareza zidoswika pala ka 37 pala Ulundi na hone aiwa ndi 38 musorucha Eastern Cape na hone ndoni rakubona hone mucho aiwa wodi bukoma pezi amasongo hangwa ni pale rabona hone kona zio ya mvura inenga kadina idobu ya milobilo matukana na mosi machero lichicha pala Vunula Western Cape na hone rakubona aiwa mucho wabude bukoma pala Riversdale Mossel na pala George Perfect was down aiwa tsakonya temperature swika pala ka 34 atina Cape Akalas na hone rakubona mucho wabude bukoma kare modia Debora kapa na hone rabona kona zio ya mvura inya dona bukuma pezi hazi temperature zabuti pala Upington kurumana pala Kimberley musuruchiana rusosa pala Free State na hone rakubona mucho wabude pala Sasolburg atina pala Frankfurt Fixburg zidogonya temperature zaswika pala ka 30 kare modia rabelesa pala Vunula pala Northwest rabelesa pala Durban pala Lichtenburg na rakubona temperature zabuti bukuma zikofika pala ka 33 atina musuruchi gonya pala Mahike ndi 32 Toscana 35 Vryburg hone aiwa na hone rakubona mucho wabude bukuma rosahangi pala Bloemhof na pala Taung Helino ndi komba kabe mate kona bote